Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane sekucishe-ke bachitheka bugayiwe lapha-ke emcimbini obukade kukhona kosuke enikelwa namhlanje khona manje nje-ke ebusuku kusuke kumsindo lapho-ke khona-ke zifuna ukushayana ngamaqupha lezi-ke ezimbili uKhuzani kanjalo-ke noSminoff umfowagumede uKhuzani Mpungose noSminoff umfowagumede kubonakala-ke konyaka emavidiyo behilizana-ke ngamaso omunye ethi kazange ukuzodlala la isikhathi sokuthi-ke siyocula le nto-ke isuke emva kokuthi-ke u-MC ethe kwamemezelwa wathi-ke are you ready for Khuzani lasho lonke ibandla lathi-ke yebo waphinde-ke futhi kweswakala-ke ngazi ukuthi uthi are you ready for Sminoff laphinde lasho okufanayo futhi-ke ibandla nokuyilapho-ke khona okusuke kumsindo-ke njengoba ngazi ukuthi kubangwa-ke isikhathi sokuthi-ke beyocula kule ngxabano yabo-ke babili khonele ekutheni icishe kushayeke kumsakazi naye-ke ogijime kwahamba yobuza kuKhuzani emva kokuthi-ke bekade ephume estage lo msakazi uswakale-ke ebuza uKhuzani ukuthi-ke awusibona necishe nibambana ngezandla lapha-ke nomfowagumede kuSminoff ingxabano-ke icishe aholela ekuthenini-ke nifincelane-ke amazipho ngabe-ke kwenze njani yini inkinga lo kaMpungose uvele kwazihlangula wathi-ke yena akazange azayibone-ke ingxabano uthi akakwazi konke lokho kakhuluma ngakho uvele washo wathi-ke hey hayi mina ngikwazi-ke lokho kokhuluma ngakho ingxabano bikuphi le wena uyibonile bexabana bani bebanga ini kuphi futhi kubuza kuKhuzani-ke Mpungose emva kwalokho azange azayiphendule-ke le nsizwa ecishe-ke yazitholela kulabhabha-ke omuhle nje-ke khona-ke lapha-ke emcimbini uKhuzani benoSminoff baswakala-ke omunye-ke kuswakala kuSminoff ethi-ke yima wo nama ngekuphazamisanga ukhuluma uSminoff uswakala sengazi ukuthi ufuna ukuyongena ngenkani enkundleni noma nje-ke lapha-ke estadium ngoba-ke naye kholelwa ukuthi-ke isikhathi-ke lesi-ke isikhathi sokuthi-ke kuyophefoma yena kanjalo-ke futhi-ke noKhuzani naye uswakala futhi esho-ke ngazwilinye ethi-ke isikhathi sokuthi-ke siyocula njengamanje yithi siyocula njengamanje akuzange ukuzodlala la lezi insizwa zombili khona lapha ezihilizana khona zike zilanyulwe ngabantu kuthiwa-ke manini ningaqale-ke phela nikwenze lokhu kubonakala ukuthi-ke bese kushoda ozogadla kuzona-ke lezi insizwa akusizo-ke nokho iy'nsizwa ezasuka ngodlamelula kwaziwa ukuthi kahle kahle ingabe-ke bekwenziwa yini ukuthi-ke iy'khathi-ke zabo bese-ke ziqondana noma-ke mhlawumbe kukhona ofuna ukudla omunye-ke iy'thende ngoba phela lokho kuhlale kukhona futhi-ke kuyaxaka ukuthi kwenziwe yini ukuthi-ke abahleli-ke bemcimbi mhlawumbe-ke bengakubeki icace lokhu ukuthi-ke ngibani ozophefoma-ke kuqala ngoba-ke into efana nalena isuke kufuneka ukuthi-ke bese uqala ubatshela abanikazi noma-ke labo abazophefoma ukuthi kuma sisuka lapha kwey'nsizwa siye endaweni ethile nembala kucishe-ke bachitheka bugayiwe nomsakazi ucishe wazitholela impama buka la uKhuzani-ke sabisa umsakazi uphinde ubuke futhi lezi-ke zombili zikhombana kubonakala ukuthi-ke kushoda ozogadla Ukhuba sibonile la ufike kwacishe kwaba nengxabano between wena noSminoff ngabe kwenzakaleni khona angiyazi ngabane bekhona angiyazi ukuthi ngabane cishe yabakhona enokhuluma ngaye angiwazi nje nakuba-ke singaqinisekisa impela sihlale phezu kweqiniso ekuthenini lokho bekade kuphika uKhuzani kulo mcimbi-ke kwenzekile njengoba-ke besikhona sizibonele nembala kube khona-ke uxabana phakathi-ke kwabo benoSminoff kungasiyo ukuthi-ke kahle-kahle-ke ukusuka lokhu-ke kubanga empeleni uxabana-ke lokhu-ke kusukaphi njengoba bekade komunye-ke ethi-ke yima ho nomunye-ke ethi yima ho nokuholela ekuthenini-ke abantu beze bekhipha amafoni sebebona ukuthi sekukhona okungasahambi kahle nakho kwenzekile obekade kwenzeka khona emcimbini lokho kuyikhona khona lo msakazi abekade kubuza okwenzekile vele asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane